n'akaga gakomeye cyane, bikaba ibibazo by'ingutu bikomeje kumvikana umunsi ku munsi ku baturage batuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. N'ibibazo bituruka ku ntambara ikomeje kubica bigacika hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC, nyuma y'uko ku munsi w'ejo habaye ibiganiro karabutaka, ibiganiro hagati ya Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bakiyemeza guhagarika imirwano hagashakishwa ikigomba gutuma intambara irimo kumvikana muri ibi bice yahagarara. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo intambara yongeye kuzinduka ica ibintu, nibwo intambara yongeye kuzinduka igwamo abatari bakeya. Amakuru atugeraho aremeza ko ingabo za Kongo FARDC na M23 barimo kurasanira ku musozi witwa Mabunda. Uyu ni umusozi uri mu birometero 4 uvuye muri santere ya Warikare. Iyi mirwano yumvikanye kuri uyu musozi ihabaye nyuma y'uko ku masaha ya mu gitondo mu rukerera ahagana isaa 11 amabombe, ibisasu byarimo kumvikana ahitwa Ingora. Aka gasozi ka Ingora ni agasozi kari mu birometero 12 uvuye muri iyi santere ya Warikare. Ibinyamakuru byo muri Kongo birimo kuvuga ko kugeza ubu ngubu ingabo za Kongo FARDC zirimo kurwana umuhenerezo, zirimo kurwana inkundura, zishaka ko M23 itakinjira muri uyu musozi, dore ko magingo ayangaya M23 niramuka yinjiye muri uyu musozi bita bifungura amarembo n'inzira yerekeza Ikisangani, dore ko ibi byose bibaye nyuma y'uko M23 yateye intambwe yo kwigarurira ibice bitandukanye birimo umujyi wa Goma, birimo umujyi wa Bukavu, ndetse M23 ikanagaragaza ko yiteguye gukomeza kurwana mu gihe ingabo za Kongo FARDC zitaba zihagaritse gukomeza kubagabaho ibitero uko bwije nuko bukeye. Ni imirwano ikomeye ikomeje kubera muri iyi teritwari ya Warikare, mu gihe kuwa kabiri Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar bahujwe na Emir wa Qatar. Abayobozi bombi bemeranyije ko bagiye guhagarika iyi ntambara. Gusa mwibutse ko aba bayobozi bombi bahuye ari nabwo hari hateguwe inama ikomeye cyane yagombaga guhuza intumwa za leta y'Kinshasa n'intumwa za M23. Mbibutse ko iyi nama yasubitswe nyuma y'uko amakuru yamenyekanye yaturutse mu barwanyi ba M23 ngo bari bamaze kumenya umupangu uhari wo kubica cyangwa se bagashimutwa. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa ku butaka bwa Angola yemeza ko Perezida Tshisekedi yari yakodesheje amabisi ashyiramo insoresore zagombaga kwivanga muri iyi nama zigashimuta cyangwa zikica izi ntumwa za M23. M23 nayo ikimenya aya makuru yahise ifata iya mbere ihagarika intumwa zayo zagombaga kwitabira ibi biganiro, bemeza ko batagomba kubyitabira bitewe n'amakuru yari yamaze kumenyekana. Ibi biganiro kandi bibaye nyuma y'uko hari bamwe mu basirikare b'u Rwanda RDF ibihugu by'i Burayi byafatiye ibihano bibashinja kugira uruhare mu ntambara irimo kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko abasirikare bagera kuri 3 bo mu ngabo z'u Rwanda RDF bafatiwe ibihano nta impamvu igaragara usibye kubashinja kugira uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko leta y'Kinshasa ishinja u Rwanda kuba ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke uri ku butaka bwa Kongo. Murabizi ko Perezida Tshisekedi we yivugiye imbona nkubone ko Perezida Paul Kagame ari we umushoraho intambara, ndetse Perezida Paul Kagame ari we ukomeje gusahura umutungo kamere w'iki gihugu yitwaje iyi ntambara. Nyamara ibi byose Perezida Tshisekedi yitangariza, Perezida Paul Kagame abihakana yivuye inyuma, akanagaragaza ko nta hwano na hamwe M23 ihuriye n'u Rwanda, ahubwo ko icyo baba babyitiranya cyo ari uko ingabo z'u Rwanda RDF zamaze kubaka icyo twakita urukuta rukomeye cyane rwiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyaturuka ku butaka bwa Kongo. Murabizi ko leta y'Kinshasa iri mu mugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda ifatanyije na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside
jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 kugeza magingo aya ngaya bari mu mugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, bitewe nuko magingo aya ngaya u Rwanda rwamaze kubaka systeme bigaragara ko nta nkunga nimwe rwiteguye kuba rwatanga. Amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yamaze kubaka systeme karabutaka, dore ko nta gisasu cyangwa se agasasu akariko kose kakerekera kinjira ku kirere cy'u Rwanda ngo kamare amasegonda 15 kataratahurwa. U Rwanda rwamaze kubaka iyi systeme mu rwego rwo kwitegura yuko isaha iyo ari yose Kongo yashoza intambara. Nubwo bimeze gutyo, amakuru dukura ku butaka bwa Kongo aremeza ko umusirikare uri ku rugamba afata nibura amafaranga 500 y'amayero. Tshisekedi wemeza ko FARDC ari agatogo mu kiganiro yahaye ibinyamakuru bitandukanye kuri uyu wa gatatu tariki 19 Werurwe. Ikinyamakuru cyo mu Bufaransa La Figaro, Tshisekedi yishimiye umushahara w'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko nta kwivuguruza ko umushahara w'umusirikare wiyongereye uva ku madolari 100 ugera ku madolari 500 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushahara wari amadolari 100 buri kwezi wariyongereye. Umusirikare uri ku rugamba yakira byibuze amadolari 500. Ibi bikaba byivuzwe ko Tshisekedi yawuzamuye mu rwego rwo kubongera akanyabugabo kugira ngo bamufashe kwihangana, bamufashe kurimbura M23. Tshisekedi ku rundi ruhande yasobanuye ko ingabo za Kongo FARDC ubu zihagaze neza. Yagize ati ikibazo nacyo ni uko atari kimwe amoko atandukanye yavuye kwishyura hamwe mu bice bito nk'imitwe yitwaje intwaro cyangwa imitwe yitwara gisirikare. Yagize ati nta hantu hishyurwa ibintu byose ubu bikenewe guhindura umubiri umwe hamwe mu mutwe. Kuvugurura ni igiciro cyo kwishyura ku bw'amahoro n'umutekano. Kugira ngo iki gikorwa kigerweho, umukuru w'igihugu wa Kongo Kinshasa yavuze ko yahinduye amasezerano amwe n'abafatanyabikorwa be Abashinwa, byibuze umusaruro ubutunzi bwabo bwa gisirikare burazamuka. Abasirikare babona kongerwa umushahara bitewe nuko hari hashize iminsi amakuru avuga ko abasirikare ba Kongo FARDC impamvu badahembwa neza ari uko amafaranga amwe namwe yihemberwa abaminisitiri andi akihemberwa abadepite, nyamara nta kintu bakora. Bakabaye bayahemba abasirikare bari ku rugamba magingo aya ngaya. Ubu haribazwa nimba FARDC igiye noneho gutangiza urugamba karabutaka, igiye gutangiza intambara iri surprise ihangana n'uyu mutwe wa M23 nyuma yuko aba basirikare bongerewe umushahara bagakurwa ku mafaranga 100 y'amanyamerika bagashyirwa kuri 500. Murumva ko ari amafaranga menshi. Noneho magingo aya ngaya bagiye gutangira guhembwa. Reka mbashimire, mbasabe nimba ari ubwa mbere mudukurikiye mukande subscribe, like, share ndetse na comment. Amakuru yacu uyakurikirane 5 kuri 5.